Bisaya in the living room. Sa sala. Sa sala. In the living room. Mga butang sa sala. Mga butang sa sala. Things in the living room. Sala. Sala. Living room. Lingkuranan. Lingkuranan. Sofa. Couch. Lamisa. Lamisa. Table. Electric fan. Fan. Suga. Suga. Light. Cortina. Cortina. Curtain. Litrato. Litrato. Picture. Bongbong. Bongbong. Dingding. Dingding. Wall. Saksakanan. Saksakanan. Electrical outlet. Estante sa libro. Estante. Sa libro. Bookshelf. Sistema sa kalingawan. Sistema sa kalingawan. Entertainment system. Lingkuranang mahigda. Lingkuranang mahigda. Recliner. Unlang pangdekorasyon. Unlang pangdekorasyon. Throw pillow. Remote control. Remote control. Remote control. Carpet. 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 Rug. Tanom. Tanom. Plant. Mga tanom. Mga tanom. Plants. Orasan. Orasan. Clock. Bintana. Bintana. Window. Habol. Habol. Throw blanket. TV. TV. Telebisyon. Telebisyon. TV. Television. Kandila. Kandila.
candle, samin, samin, mirror, cabinet, 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 aircon, aircon, air conditioner, talamakan, talamakan, doormat, tungtunganan sa TV, tungtunganan sa TV, TV stand. Example phrases. Komportable ang lingkuranan. Komportable ang lingkuranan. The couch is comfortable. Nipis ang kortina. Nipis ang kortina. The curtain is thin. Dako ang lamisa. Dako ang lamisa. The table is big. Asa ang saksakanan. Asa ang saksakanan. Where's the electrical outlet? Piki ang tanom. Piki ang tanom. The plant is fake. Palihog, pahinayi ang TV. Palihog, pahinayi ang TV. Please turn down the TV. Walay Wi-Fi. Walay Wi-Fi. There's no Wi-Fi. Sample conversation. Mama. Dudong, nganong nagkatag imong mga libro diri sa sala? Mom. Dudong, why are your books scattered in the living room? Dudong, nagtuon man gud ko ganiha ma, nakatulog lang ko kalit. Dudong, I was studying earlier, Mom. Suddenly, I fell asleep. Mama. Ayaw pagkatulog diri. Adto sa kwarto og hipusa ng imong gamit, ha? Mom, don't sleep here. Go to the room and put your things away, okay? Dudong. Oo, ma. Karon dayon. Pwede ko mutanaw og TV pagkahuman? Dudong. Yes, Mom. Right now.
May I watch TV afterwards? Mama, human sa imong tuon, pwede ra. Ayaw lang kalimti imong responsibilidad. Mom, after your studies, you may. Just don't forget your responsibility. Dudong, sige ma, salamat. Dudong, all right mom, thank you. Hello, igsuon. Kumusta? Tutok sa imong pagtuon. Padayon. Hello brother and sister, how are you? Focus on your study. Keep going.